Zoran Katana je dimničar već 6. godinu. Otkrio nam je da je posao koji obavlja veoma zahtevan. Odžačari svakodnevno posete između 50 do 60 domaćinstava u kojima izvrše kontrolu stanja dimnjaka, a norma koju treba da ostvare jeste 25 očišćenih dimnjaka po danu. Prepoznatljivi su po štoseru, alatu koji liči na četku uz pomoć koje čiste dimnjake sa tavana, ne izlazeći na krovove kuće kao što većina ljudi zamišlja. Pa posao kao posao je dosta težak, prljav i najveći izazovi su u stvari taj rad sa ljudima, sa starijim ljudima. Obiđemo puno domaćinstava dnevno i to raspoloženje je u svakom domaćinstvu sasvim drugačije, tako da i naše raspoloženje isto mora tako da se menja i moramo imati obzira prema tome. Prema rečima Predraga Mastilovića, direktora javno-komunalnog preduzeća Dimničar, od početka kontrole i čišćenja dimnjaka pred grejnu sezonu, ovo preduzeće se susrelo sa 10-ak žalbi prevarenih građana koje su posetili ljudi koji ovaj posao obavljaju na crno i za to uzimaju novac. On podsjeća da je javno-komunalno preduzeće Dimničar jedino preduzeće u našem gradu koje je ovlašćeno da pregleda i kontroliše dimnjake i da građani tu uslugu od 135 dinara plaćaju putem sistema objedinjenih komunalnih usluga. Grejnu sezonu obično otvaramo na Paliću, šaljemo naše dimničare tamo gde vrše kontrolu i čiste dimnjake po potrebi ukoliko su zaprljani. Takođe završavamo i više spratnice. Posle toga se dimničari raspoređuju po reonima po celom gradu, znači svaki deo grada ima svog dimničara koga građani mogu prepoznati po obeležjima našeg preduzeća. Takođe napomenuo bih građanima da u kuće primaju samo naše dimničare, jer su za tu uslugu već platili kroz račune objedinjene naplate, da ne primaju dimničare koji rade svoje usluge na crno. Iz preduzeća podsjećaju da 30% požara u zimskom periodu nastaje zbog neočišćenih dimnjaka. Ukoliko građani žele da zakažu čišćenje i pregled dimnjaka svoje kuće, to mogu izvršiti putem telefona 553 072. Prema sujeveri, ukoliko sretnete odžačara, to predstavlja znak da vas čeka srećan dan, a iz ovog preduzeća poručuju da je to zaista istina, jer očišćeni dimnjaci predstavljaju meru bezbednosti protiv požara, a omogućavaju i uštedu energije, čime je loženje ekonomičnije.